sorry. Hello. Hello. Oleh, masain, Voinia kan thom lok sepang song song te, inadik takin kan media kan news lampang te, masain, MNF chalai tele, Congress chalai ten, cibai kanan buk masa cawa, Voinia tilai mula kan program kanan mancha caw, tunai, MC Ward number 6 in Thanatura, kan Home Minister in UDNPA Minister di Bokina mi har sazok tele rethei zok te vo be na o ka social media kan bu te BSU pia cheng mek te chutia ga vo na o ka aman wangin party pani chalai te chuanin voina hian kan dem thu au chu pula tin voini hi kan thengta ani chairman hi lan moy pangtu MNYF vice president kaniya khusoi hi MNYF president uruba do moy roite le u nguding puya pachuaw congress halai vice president ne na tongin thucha kan ngai thadon bok ani o senior vice president ania ole tura khusoi u nguding puya pachuaw senior vice president MPYCC lo soma ole si bai ve ku voinia helaya lo pum khom le kan thom phe phak te lir thiar chuan te kan thom phe phak zong zong le helaya pum khom zong zong te le helaya te kha kan police te pon min ka thia hoi takin min lo ngai phak sak turin kan ngen cheu ni amosa bung ni jang saria chuat hianin ziaka mire thei te lu chunga vai vut tak ngial ko an ita pachia te an ruk saka pa le fa pa chuan nula pakhat an zen troma kaming thiang lim an ti bol lo ani atini an bible khan chutiam chuin ziaka ni mi har sa jok le chum chia jok te vau beta voinia kan home minister le BSUP a chen chung kwa te a en kol tu ber UDNPA minister in voinia kan mi har sa jok chung kwa te vau vawa ri grapa voinia thu dei tamai hi voini hian congress thalai le MNYF headquarter chuan poi kan ti dak mewani ole tunlai hian ril ruwa cham le gawma su na thu chu kan e yang chei ti sia min nei le du silo vi si ko ta ka khim che ti kan no pan lai khan kan phe thi na ni ZPM te kha ran sarkar mai thu tam tak mi pui ne na min ti ama ma se voinia chuan anti balha anti tola mi pui ko ta in thanuna an runin landona ta chuan lei kan choi ti do ni to chu voinia min lo ngai khatu te zong zong phan in lo hia ta tan ta ron soi du ni pu ke sap danga home minister khan sang ni pakua le khabuti chua change ti kan phum thar ti le khabu sia khan thum har huai phek thum na chuan doi zep dot soi ta hi mi doi zep an ni ti voi ni hian tu ga dot soi hi mi puiten kan chiang ani do thi kan wangai thamun te
unit system unit kan nei ve lawang unit kan ti bawang an tia unit voi nia an nei le nei lo he chiang tu chu voi nia mi pui lo kal khom te le zoram mi pui te hi kan ni ni home minister chuan khat chu mit ku va kes ku va tol ruk na kan ti to pangatia voi nia hi ti to pem ZPM sarkar na nuaya ku vatol hi arem in zoteng in chak area ZPM in unit kantin velawang antia voine hian chak area chu tiang chu omem in minister te motor pakhat ba kan kul lowang antia ani le voine hian minister ten motor pakhat ba kan kul lowem Chief Minister kon chu tiang tho chu na soya in khom na Chief Minister in VIP motor kan manglawang atia voini hian in khom na man le man lo tu social media kan buni MLF fan hi unit in lo nan kan mangve lawang antia ani le MLF fan hi unit in lo nan an mangem tin zot bokila tin sia tax kan tipung lawang antia ani le voini hian petrol sia te an tipung em diesel sia te an tipung em ani lo ka khan an tipung ani tin sum kan puk ve lawang an tiboka an sum puk nem zia December tha kang sarkar na an chela voini hi thariat na vela nia ani le sum an puk em vai bel che sang khat zak ka chuang tuna hian sum an puk to ni tin Minister ten designation plate an tar ve lawang an motora an tia ani le voini hian ZPM minister te hian an designation plate an motora an tar ve kani tin kan MLA ten lo pung an la ve lawang an tia voini chuan MLA ten lo pung thur ani ani le inren chemna austerity measure kan kalpu yang antia voini hian an inren chemdan hachiang tu ber chumi pui kan ni ole voini hian dot kan ngai thatam to a chuwang chuan arei talu kan tia voini hian dot ngai thak nan ZPM Home Minister ina ale khabu change pi azia midoi zep dot soi midot soi mang te hi midoi zep an ni ti kha voini hian Congress halai le MNOIF headquarter chalai de chuan dot soi mang per te hi midoi zep an tiang khan an mani hi midoi zep per le dot soi mang per ani kan ti ni ole hello me yo omte ama zwa ka vara niemo ka enga niemo ka po chunjanga tongai re reng lo hiam he what number 6 in thanda lo om tur by election in thanda lo om tura campaign na ni pa forma ti na chong kam alo na ya social media mai pi alama PR te nei hi aro an ron nei hi MNA thalai le congress thalai chuan kan dem tak zet ani ole tuna chuan puro ba do moi roi te MNOIF president kusoi turi lo soma Oleh Pu Chairman le MPYCC kan hau tu te tin MNF khalai akan hau tu te le media voin ni kan program atala kan mi poi mo berte khalai buna lau pu khom song te ruwa sur kara ruwa kuivan wal sur kara kan subject poi mo ni ti chia in lau pu khom awangin ama sai nom tu ka khila cheu voina hian soi tur tam tak om ma se tui tak soi lo kan tu manga ma se ka pu soi te an media platform phang min kwan zar sakabin lo record sakabin kwan zar sakturin voina media bi local com jong te ro chu abik tak poi kan ngian tu chen teu ni pakhat na chuan mi zoram home minister tam tak kan lo nei to in Tantonin campaign te pon nei veteran an partitan masi tun tum
Quad number 6 van doi khak tak le hun lo taka bin lo boral santa puzon zo sang lian ral te mun ruaka election tura kan home minister sa takin social media mga ama account ni te puin na suitu te nan suit suaka mi pui zong zong fiat thei mai pia lama BSUP at siyang tetana tintifong le lau hlop le khura na tham home minister in propose asyam hi a serious kantia MPYCC le MNYF tetsuan voina hian he protest day hi kan mangani cyber kaltlang cyber case tilania chanchin puai ziak mai nilawa social media ai ziak ani wangin USA ami te again the polar region ami theng poina an lo bu thei khopa zava mire thei le chuan se zok te BSUP kan ti mi har sa zok le tran pui ngai zok te om khom na huna ZPM ruling lion fort lo wanga an chua san mai thei dan tur te a in vau na le a in regrab na zonga kan home minister sa takin social media post asyam hi atim tak setin kan ria a ama poina ngai to chen le chuan ai chirin karinga voina MPYCC le MNYF ten ngai dam deal tur le in than ma vot thak mangeya ngai dam deal tur kan phut na hi long takin ti loting selati hi keipo a legislator pui kan ni angin ka advice le ka du sakna ni ti vena hian ka soi du ni panina chuan Quad number 6 atana in kanin thantura hian party ten kan tranga alom oma kaini MNF le Congress party chuan hova puzona nupuinge mai ma feli candidate dahi kan du aisa kan du veve ania ani na rota in hansoila Congress la punau te taka rotna umso ngeni alom ne Congress punau te ril rosa usiate hil tran usiate langin ka fia tebi tumsanga hian ke imad party big MNF party big po ril rosa tak pule aswal le tang le aswal tur kan ni ti voina le kan soi lang zok dua ti mer la pa se PM lam te pon tang BCP lam te pon tang kan tang vek mai kan tran dua tangi ka selawa article social media to post lung te setak mai le ten tak tukin zinga ka siara chu Gilbert Ralte ina apos ani avain kasoy suak te theilawa atho soy omzia chuan chan mari westan hian Aizol Smart City sumatangin ten wai som cross som panga tinge cross som pathum cross som panga puke sab dangana tifela amun te po enin na muna te poron puanga ma se atoy zongin kan soyange puson zo sulang general te katilaya AMC corporation kan do dalin aphal lova chu wang chuan chan mari west kotlangin kan chanani tiang devin pu Gilbert Ralte punge tangwala ni ka selawa kaya na posa hey kan la serious sa kay mami malapun ka la serious sa dito pa ka sa ito hetia nga mi boral to mi tito kan AMC corporator sa tak tot mulum le tot hulhuala social media platform mga Gilbert Ralte yan apuhi kan ngoy may doon lawa boy na hiyan tupuan liyan teo ni katum MNYF le MPYCC te chuan he function kan ni so hian cyber crime FIR kan sakit to na Gilbert Ralte hian ati swal man hiat wat to gani hi kan ngai da na ni Aizol Smart City and Call 2 and how to and CEO le abing min chu ka soi lo banga an designation to ka soi zel lo mayang tukin zinga chu article ka bu vele chuan telephone in ka so ngala ni chin lok he nam ru na ka do nu ko kan an senior most officer Aizol Smart City tangin ka so ta
chu mấy chu ka du tok lova urban ministry an joint secretary po ali stay nei zen Mizoram project in phone in voina ngai hian chin deuh lop khan ka phone poka eyes all smart city project atangin chan mari wai sa hole emo multi-story parking emo bazar set saktum nahi voi khat ma eyes all smart city hian ala nei lova agenda po voi khat man na nei lova paper chete po eng ma la om lova dot phuat chop liavin albat gilbat drate hian mi pui pum nan thua posa mi pui pum na sakya mai ni lova puson zo stang dia ral te kan hie na om to lo khofe la kan hie na om to lo ama in soi fia thei to lo chung dot a win ati lo tok ti angin apua at hetianga cyber crime cyber mga apil ki swala hian gilbert ralte hian mo apura atuar turan iti MPYCC le MNYF kan ngai dana niya tin alo ti tir tu le aphena om man point aphena om song telan hian kan phong thot dola ni ti kan ka su tu bang chuan do tin do awangin Mizoram kan boi nuai ya do awangin sarkar lan piang ti ta ko hi atikem oti mai turani chu bang chuan voin ni khenga na tiplo ka kanin than na tura kanin than chan he ko vela om to lo kun lo ta ka bin bo ra santa minun tha puzon zo sang le da te minga dot lo ku da ku chuan atwa tura ve tura ni yani ole so krisel ko cha ko ma ka soi ka ti ko don mai ko nga boina hian social media atangte media tan atangte in quad number 6 chunga voter song ten kan thule da himun takin milong ai thak saka quad number 6 in ba ason nante AMC corporator lomichin kuzon zo sang li ra te engna alo mat sok ko te alo mat fir te ataka fi lo tina ni zel thei nan te AMC ruling line me MNF AMC sarkar tataka thopui tu pima felehi in khongai effort in lo pe kan dua pima felehi kan sia chewangin joint candidate aniya ani nakatsu independent aniya congress le MNF ten kan support aniya neutral tam tak point an support ani ti ma point ka pia chu wang chuan ruling party ten in about khan na te in about na thu te ne tam ma se what number 6 ni pui chan mari west te eten tharte kun thar ni pui te koi taka joint candidate lupui candidate pilalrin feli in for tu tak peturin kan ngian punchua chutiang ani chuan pilalrin feli hian sarkar lai AMC sarkar hi asakot ke thot ko MNF le congress intenda chen taka sia chuania chutiang chuan ruling corporator nei turin what number 6 ni puiten rir musia nila in khongai vote Puzon kian nu Puzon ano pui ma fele hi lo ke kan turin kan ngen tak ne chu ni ti ka sei bo ni alo me ale venia hai ucet takara no sur kara kan media te kan sombi te lo ka zo ke chunga MPYCC le MNYF ko ta sulong thu kan soya kan how to da soya khan hoi takin MC ward number 6 voters zong te kan thalai puitele abi pe in kan thalai puitele umu palang te pon yang voters zong kha thongai takin kan independent candidate pima feli pujo na ma chop chun zom thei turin na tho ko lo ha tir turin congress thalai tele MNF thalai chuanin thinluk takin voini hian in khongai vote tu tak kan ron dil ani ole tuna kan home minister di bok
tin UDNPA Minister ni Bok kan rama how to luber adopt tu ti maya sumina DSUP har sa tak onte social media mga avo khana dulaw entinan he social media thupo si kulal rin kluang asailaw dampa bial tu mele hian min hal success chome